Uma muthenya wa keri mihango-ini ya thirikari ya kaunti ya kumomora nyumba cia kanjo iria ciakitwo mwena wa Pangani guku mucii wa Nairobi, itemi-ini ria thirikari ria kwambika waki wa nyumba cia raithi iria igwakwo icigo-ini itiganite guku Nairobi. Niguo kuhotithia aikaria ya guthama, thirikari ya kaunti ya Nairobi kugerera gavana wa Nairobi Mike Sonko o family ni amukirire kigina gia ciringi 600,000 undu uria Sonko aronekire gukindira muthenya wa ira. Na mimi mwenyewe niliwaita kwa ofisi na maloya wao, tukakubaliana, tukasign, tukawalipa. No na gukiri uguo, mbeca ici ikiheanwo ni kuri amwe a aikari matigirwo mekonotete na matigana kwamukira ona ndururu ta uria Umomori uria urari muikari guku aratariria. Sio kila mtu alipewa, kama mimi sijapewa yangu. Tulikuwa tumepeleka issue stay orders kwa koti ndio tuweze kuelewana na hiyo mkakati, kwa sababu kuna documents zilikuwa zimesainiwa, zilikuwa tunafai to sign, but ziko na makosa. I don't even know where I'm going to go, where I'm going to take my mom. Half of the things now hasara ni kwangu. Gukiri uguo, aikaria ni monekete kugia na nganja na kiraniro gia thirikari ya kaunti ya Nairobi gia gukamacokia haha nyumba cia rikirira, makiuga gutire ngirimiti yekanirirwo gatagati kao na thirikari. Hakuna mtu alisign document, but kuna watu walipatiwa checks. Na hata tulikuwa tunauliza, hii ni check unapewa for what na uja sign document? Undu uria ateteria ihoto cia umundu monekete kwaga gukenio niguo makiuga guku ni kwagarara ihoto cia aikari aya. County haifuati mpangilio ya sheria ambazo ziko katika nchi yetu, and especially zile ambazo zina protect human rights. Gukiri uguo, Sonko thiini wa ndumiriri yake thiini wa rurenda rwa Twitter ni agithitie kienendeto eno akiuga aria magire kurihwo nio ene maregire kwamukira mbeca icio, akiuga matikurihwo ona ndururu na menda guthie igoti-ini meke guo. Ino ni imwe ya mihango iria igukorwo igithie na mbere niguo gutigirira thirikari ya kaunti ya Nairobi ni athondeka mweke wa gwaka nyumba cia raithi ta uria thirikari ikoretwo ikirira aikari. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.